ANC piletša gore go thiwe sehlopha taolo sa bosetšhaba sa go swana le sela sa twantšho ya COVID-19. Mbalula o re diinjiniere tša mangwalo di swanetše go eletša mmušo gore bothata jo bo ka rarololwa bjang gore go tšewe diphetho tša maleba tša setekniki. O boetse a sola maikemišitšo a EFF a go ipelaetša kgahlano le mathata a kabo ya mohlagase ka go emiša dilo ka moka tsi ka la 20 March. We don't want an intervention that is going to infringe on the rights of the population. We want an emergency mechanism of intervention that deals with the problem, which is at ESCOM. If the problem at ESCOM is allocation of resources, management and all of that, engineering problem and all of that, you've got to zoom into that. So through the disaster and the command council, you will be able to expedite